وی شروع ویام کمزور و اسلام وی د دین قرآن د پار زموخ کل پیغمبر زی طائف تپا سفر طائف تپا سفر ہے طائف تپا سفر طائف تپا سفر دای خیال دای گمانو دل کل قدر دانو کشور مسلمانان قرآن تبلیغ کی بے ترزی طائف تپا سفر طائف تپا سفر ہے طائف تپا سفر طائف تپا سفر رسول طائف تروانی گی ملائکے وربالدی سوری جوڑوینا رسول طائف تروانی گی دا قدم لاغ دی ملائکہ پر خوروینا رسول طائف تروانی گی ننگ قرآن تمام احکام پورا کوینا رسول طائف تروانی گی دین اسلام دا پارا اخلی قدمونا وی شروع ویام کمزور و اسلام وی د دین قرآن دا پار زموخ کل پیغمبر زی طائف تپا سفر طائف تپا سفر ہے طائف تپا سفر طائف تپا سفر دای خیال دای گمانو دل کل قدر دانو کشور مسلمانان قرآن تبلیغ کی بے ترزی طائف تپا سفر طائف تپا سفر ہے طائف تپا سفر طائف تپا سفر ددی قرآن لقربانی گی دوی نصر شول د ناز بنا جانا زخمونا ددی قرآن لقربانی گی دوی نو ڈک شول د جانا می پیزارونا قدم چه اخلی گزار کیگی د طائف غرنائی پہال جڑا کوینا قدم چه اخلی گزار کیگی تول ملائک نن پاسمان جڑا کوینا وی چه دمخ دنیا پیدا دا نن پا طائف کی خرید کانو گزارونا حجر شجر پجڑا جاڑی ملائکے دربنا اخلی رخصتونا فرمانا بھی مثل انسانو چی دا عذار بزی دعا ورطا کوینا وی شروع ویام کمزور و اسلام وی د دین قرآن دا پار زموخ کل پیغمبر زی طائف تپا سفر طائف تپا سفر ہے طائف تپا سفر طائف تپا سفر دای خیال دای گمانو دل کل قدر دانو کشور مسلمانان قرآن تبلیغ کی بے ترزی طائف تپا سفر طائف تپا سفر ہے طائف تپا سفر